kuzanya bushozoku kagenda rumuto wena yizire yakuzire kunkayiza ati no kwari ati no kiyamba cyo namone ishaka rigakufa ngo kandi kuyafire yasigamara gira kabanza kegakwingana ndibiri hati ngo twayombeke enzu eki kugira ngo umuntu no boyine sente konkanya wenye namaka gakurenga muri 10 uri musama kwigana nshanzu ago muri ngongo abantu bakuterwa inzura bakubonabona umuri banda south konka nko muri ngogumwe go kugaruruza abantu abampiro bwebembezi buri kwezi ni nkwata % aha mashara nguribati ngura amabati abataka banyamba nkwatanza n'abataka tukora umuhigo tukorenje yo mu ntehwa shakara tugenda eka ezo twakwita ngo umucara yingiya pole ikiriye kifuha na raro binyansi nebirere taruho rusika kugira ngo ruhomere cyo kunatungira kumanyisibwa by parish chief ngo hariho umuntu ujye mu mberezo namanyisaho honorable Panado ngusima John Paulo ahabwo kuba kayatandikiraho program ejo ari kutuhereza amasukungu nayiza kuba nayombekera abantu ba constituency ye Ibanda South constituency bona bari mu mazuge binyanza na nibirere ingabe ningenda ko ngo butehika izo sente zikabura zabezo ruwanzu nabo kwera abana nabo zabezo kusaka nora n'urutoje tinka kwasize riyaho okutira zikaba azabana kwera abana kandi unoranya byozo buba bintu bakoze sente nyinshi adarinka kuna bakwira zemitwari buri mwana mbere mitwaro 8 buri tamu